hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silal mun sangi Center for Environment and Social Justice chuan dan le thu peking ko tu te in thla da thin chu point ti thu soin Mizoram Police Station biak po theimu mala omlo ti an soi voina Aizawl Press Club atu thar the dar tu te an komna he thu hi soin CSJ General Secretary VL Thamwan pu chuan Mizoram Puma Police Station somnga le pali omte chu biak po tu min ingomo za chung ma an lak thu soya hengzinga hian police station pani che an biak po thei Antia police station biak po thein atan hian station officer in charge OC te personal phone number man ani thin thule OC te transfer ani hian station biak po thein number tarlan thin chu update ani ngai lo thule hetianga mi mal cell phone personal contact number police station biak po na tur man hi thil dik lo ani thu an soini VL Thamwan pu chuan CSJ in tun naya khotlang le veng duty ten miswal ni an ngai le rin hlel an man thin te chung an che dana wangin Mizoram mi pui thin urna chau chuak twal thi na a thlen thin thu le hetiang thil hi tun ma po a thlen fo thin thu an soya heng thil thleng hian Mizoram hi lawless society an ni zia anti lan chian ba ka sarkar chu dan keng ko konga a thlo cham hle ni ti a the Mizoram Police Act 2011 noya chapter 6 policing in rural areas and village police system in kaishwa ina dan asiam le kalpui dan turadwan dan omsa pakhat ma zom omlo chu CESJ chuan poi anti thu an soibok policing in rural areas and village police system the Mizoram Police Act 2011 moimi pha tunha program when duty ten miswoni an ai le rin ren man thim te chuma an che dana wangin Mizoram Pipui hinuna chau suak tual thi ha thinga hai hi tunma point a thil fau ti chapa hai thil hian lawless society kan ni sia atilanga dan ken ko konga sarkar vele ngwa kromai pola in ha sia ati chianga hai sarkar chu dan ken ko konga affair ani ti alan tiam ha ko ani Commerce and Industries Department chuan Mizoram investment ti du ten olsam taka sarkar phalna an hmu theina an ease of doing business single window clearance authority malak na chak takin kalpui karma sajir top ni a chief minister how review meeting an neya he thu hi tarlan ni in draft Mizoram investment policy draft Mizoram procurement preference policy te chu boipui mekani thun soya logistic policy noya study team din ni in Mizoram investment ti du ten olsam taka sarkar phalna an hmu theinan ease of doing business single window clearance authority malak na kalpui mekani thu an soibok Commerce and Industry Department chuan Mizoram Special Investment Zone changlung tak din turle Industrial Land Bank nei tura malak mekani thun soya Employment Generation Hub din tum ani thu soin PM Viswakarma le MSME kaltlanga malak na dang tam tak an kalpui ti an soibok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hingai thlak le chhar the dani zan inda ruk le chanvia Chanchinthar hi puan le ni ang Mizoram University in NEP 2020 scheme noya undergraduate section first semester le third semester result ati chwa a zirlai exam za zela somruk le pariat point pathum pakwan pass Mizoram University Examination Department undergraduate section chuan January ni somthum le pakhat khan first semester le third semester regular repeater result ati chwa ka zirlai singkhat sangkhat zaria somthum le paruk zinga singkhat sangkhat zaruk somkwa le pakhat exam omin heng zinga hian sangsari zakwa somkwa le paruk an passa pass zinga hian regular sangsari zani som pathum omin repeater zasari somriat le pathum an ombok MZT win result ti chwahi Bachelor of Arts Bachelor of Science Bachelor of Commerce Home Science le Bachelor of Social Work ten ni a BA a hian exam tam berin mi sangkwa zaruk somthum le panga exam zinga sangruk zali somni le pangan passa Bachelor of Science in dotin exam be tu sangkhat zani somruk le pariat zinga zakwa somli le pasarin passa Bachelor of Commerce exam zaruk somriat le pasari zinga zanga somli le pasari pasin Home Science exam mi somnga le pali zinga somthum le palien passa Bachelor of Social Science exam be tu mi somli le pasari zinga somli le pathuman pass bok Mizoram University Examination Department hian thaliam ta January ni som panga khan CBCS scheme noya regular 5th semester le repeater first le third semester the result lo ti chuak to bok ani Longtlai ko chunga high school zirlai no pangtetan vo in khan on spot drawing competition government Longtlai High School College venga buat sayene
District Legal Services Authority le Longtlai le District Education Office Board sai lemza inti sia ka hian naupang somruk le pasarian tela he hunai hian pusila remsanga JMFC Longtlai District Court in Thosoin bolhlo song bol na konga Longtlai mi puiten mason zel kan momo thule naupang te chu an mani ba ka an chung te le thian te bula bolhlo amuna pai chung changa zirtir tu ni torle mi te tan en ton tlak ni turin an fuiani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani